tahe nak benta ke district council kabalong ke yung darbar tauan ban penya ialah ka riti ke dustur ialah ka kendo ke siap ialah ka longkur long chat bat ialah ka longsnong long tau bat ya ka kayi ke patiang kata ke di kabangi kwa bani selok menta ke chanmian bat ka baar kalong ka banga kwa ban o kene kapor ngam kwa ban kento lana ngam kwa ban kedokte ki wipat ki parolok ki bani air yang kene collection baru arngut laingut bat useting MDC nganum dan daw persya iki nganum kento iki political party ki wipat ki bani air yang lang kene collection nganum daw persya iki kadau kaba konsen kaba ngayang kena keceka kalau nak kebentak kecingnya cong patba cong kacnong non kriam konsistensi kadau kalau nak kebentak kecingnya cong kinong yalam snong cong kinong yalam balang kibadan hapok kan non kriam konsistensi ngatrai nak kebentak kita keingkin baru kalau penlong ye kadau bagin mi syau patba ban pan ban ong ye pe ban pen sgoto kat bangila nak kebenta bapin ai ke cing Christian ke barat ba nak kebenta cong iba lambor mangyang bat ke baar ke bangin kwa ban ye krian kalong bana kebenta ke cing ye cong kisam shilling kop shilling utau basmat ukam sgoto ban yang au bapin syai metah nai kinong smet kinong kriam bat kinong latkor kiba mat ya kecing ia kikam snoto banyanga uba krian bat u pensye hakane kecan mit ke bamenta de kan nai bapiap di nomor bi snoto ya kecing ia ke bape pimat hakine kisngai bat hakine kisniam kiba ladiap no menta ngimdan daw persya iki ban krian henre ngisudan kimat kibangi kwa ban krian kalong nak benta kacing ia kabaka nong kriam konsuensi hadu bakinong elam snong bat kinong elam balang kihapan mare kiba play shaniang syawa hakabakut uta UMLA badan burom jongkan nong kriam konstituensi bangila pencop dan burom ubangila pencop dan burom henre syamna danpor ban pet yala kacong konstituensi hakabakut baru kita kinong ilam kipai show sitting MDC bat kita kikam baru kilong kata ngaku aban ya tuang le kacing ya kabaningkong ya kabakinong ilam snong bat kinong ilam balang ki kulmar kasinat kaban salang